Hadin bakaladon kajing pensapriang kubor nakiriu sim kabu hakiransan sosial media. Bakado siar menta kaladon jingmai ka kwet kakhia nakliang kinong di do siar hayodu kiba po kachatri jongko All Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association. Menta kasngi ka arpawar tarik la pensyai sikipaiba bahadu menta kampat simladon ka no kajingpang hakis siar. Ubawan Shailang Kharshandi ubade Presiden Jokanek Association habai keren bagi tok kubor menta kasngi palai hasilong Press Club. Ulong bahadin bagi lalek banyakandu iki doktor ka Veterinary Department. Banyak keren halor kanek benta. Banak yang ki doktor kilong. Bakim pacem layu jingtip bakandon kata ka jingpang hakis iar. Kumta ulakan tui kipaiba bakim dai banong siar banba me kado siar. Namar kado kabakidi batwat kalong kababha banbam. Batkum kasengru kim kwa banwanra ekido kibasniu hapo iyo puahat. Ubawan Shailang ulai turu bakaseng kinong didos iar kadawa naka ain ban penchito mi kibreu kibalashim kabu ban pensapriang ya keneka kubor kaba penting pesmi iki baikba. Ubawan Shailang Kharshandi President of All Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association. Kita nangni ki General Secretary jom ka CC dan Joint Secretary dan President jom ka Way the units by the po yodo. Kita ro ni dekat ki CC members yo ondan lang ni ko por. Te inya sa kapang kajingman jom ni menta po presro. Kadai na katong way ka daw ka benda ka balami ka khatsang tarik manai jun habu ni usna mo mentahi Sepang kacing pensapian ya kini kubur balam ler bagi kartu kat ni kibreu ki basim kabu ban pentip ban penbena di social ki platform juga social media ki WhatsApp nama ki WhatsApp group ki bagadan kata kacing pangsiar balada iba ni ki peleng dan iba ni ki dosiar ni yok ni ki kinyang jingpang ki balai syembat ki balai kopi ki balai edit ya kita tidur bagi kita tidur harga ketiga dengan hadin bagi ngaliyo ikitur te kumka senghi ka bajupen chukbi na gabanta jong kini ki paiba mo ki yo ban ba mi ka to kini ki nong di do hi ham ka ka por ka bangaliyo ya kani ka jingtep mo na bagi ni social media nam nim shilo song klikti ya kumka association ni lami balaya kenduru bat kan ka bitani department ya yo ban song thie banyak penbaik banyak discuss ba kiru bat kai ka rai ke bangi layo nong thie ka bangi yo banyak kran tu bene ko ha ni show yang meeting bat ki beliau juga bagi doktor antara bat ki director juga veterinary ka kami kita kawai ka rai ka ba nakalian jong ki to bagi pat sino yo jingtip bagi don kum kani ka jingpang hamni bo ka jelai ka joni bat kai ka bang kwa ban ya department po jingjiri kai ka bang yo ya ka kubur dan ka police department ka ai kita kacing itu ilang bat ni but kalau orang tu pada don kini jingjia kini jingjia ki bacumi dan sikmat bat labur tu kita bang mikir pat ki beri ki basim kabu ya dengan kacing pentok beri aku lama di social media bagi ni sim yang kini ilah ban penting ni pensmen ni pensier ki beri ki balong kita ki nambam ya ketua siar ibras ki bayo bandan ni kapor ban penting ba pinam dei banong siar banong smier sini banong tien ha ka dei ban ba mi ketua siar ni ke bang ina manra la ke bang set ki kalong ka to ka ba bha ka ba coach ka ba bitu ban ba ka ba ngi dan sosial ni ngarsim ji ki ba kanu ka ma ka ba sniu ni kaman mapangkan dia bandung lagi market ke joni namar man ki market ke bangi idon ye unit bagi kena trekam ki ba trekam pro dedo mesti janmin ki pek dunia ye kumnu ye jigrum ke jimi jong kasiar kumnu kasiar ki dia ki jauh ki hat takata pak ban pensai ma copi aga bayi ni bagani la ya bani kran ba ke beti department ni hari ba ki la ya ka jimun ni bagi ne police department ban le ki badan ka jadi dia show in charge de gerunding ji TKI kalau mi yang tu kadang macam bagi WhatsApp group nak ada yang cuma lapan track ya kan betul ke bawan di social media platform. Jadi kita bagi dia kaba siap-siap dia selalu bagi ya cuma non sebagai saya ada dulu kita bentang begini benda dikibri ke mesin kabu. Jadi kita bagi dia TKI kalau bagi kuah yang general sosial dan bandian ban mungkin kibri ke mesin kabu mungkin ya bagi pernah kembakalah itu ini kijat dot. Allah kata sini tapi kadang orang pencinta mau aku kali pingat baju lamle atau traffic ni semua jadi ke problem tu ada facing lamle di hari itu
It's not on Facebook or something we launch. Kaya in WhatsApp group. Tiba tulis ka simple, kiba maging note, maging FIR ka, it'll take time. Tiyan ka kami good communication kalau na to, kumanya ka po principal man. Tiyan na tayo pa, at maging ilan ki principal man kan le ka balik ka kami kung issue kan. They are willing for the police department, so they are willing to help us. Kami alam mo na mga information hindi mo, yung hindi harap hindi.